pričati. A ti jarane Uzeire nemoj slušati. Neka ostane među nama, reći ću ti ja. A ja tebi kažem, nisam ničija kutija. Nija, svašta. Još što. Sedamdeset i dva dana, 72 dana, na mom srcu leži rana. Uzeire, Jaraniko moja, a što je to namrgođena čehra tvoja? Momo, Jarane, ne pitaj me ništa, ljud sam ko i šta. Uzeire, pa hoćeš li mi reći čemu ova faca ljuta? Imaš pravo da pogađaš 3 puta. A jel penzija ili nešto slično? Ništa slično ni prilično. A da te nije fata izbacila iz fazona? Neš vjerovati, nije ni ona. Znači, nije ni do fate. Veliki belaj, brate, zbog te stvari nema mi mali gdje onaj kompjuter svoj staviti. A sve moje stare long playke i single ploče sad su u špajzu gdje stoji povrće i voće. Pa gdje je do sad stajao taj kompjuter i te ploče uz koje si nekad pleso? Stajali su na šporetu Kreka Veso. Svašta. Čuj na šporetu. A kako si to sve smjestio na šporet, zagonetka je prva. Pa kompjuter na plati, štampač, to jest printer u rerni, a ploče ispod rerne u odjelu, hoću reći, folderu za drva. A CD sigurno držiš u sulunaru baš. Jese, kako za naš. Hajde, ne skreći temu. Opet mi nisi odgovorio šta je uzrok svemu. Nije penzija, nije do fate. Za odgovor dao bi ti pola plate. Evo da ti pomognem. Potiče iz Ruske federacije. Prvo slovo je P, a zadnja 2 su in. Putin! Kakav te Putin snašao? Plin. Plin. A šta s njim? Kako šta bolan, Momo, pa zbog njega sam morao opet aktivirati peć na čvrsto gorivo, zato mi je, Momo, krivo. Sad čekam da mi dođe nova isporuka drva, a gdje da se ugrijem, dilema mi je prva. Jarane Uzeire, imam ti ja iskustva u tome, ništa ne brini, spas je u Severini. Kako bolan u Severini? Ne razumijem. Misliš, alčaku jedan, da je potražim da se uz nju zagrijem? Nije. Ni ti ne znaš probrat. Nije to, nego kad već nemamo gas, u njenoj pjesmi je spas. Dobro si, hoćemo onda jednu onako momački. Momci smo mi, nije šala. Nije šala. Hajmo vala. Hormona do plafona, hormona do plafona. Gas. Gas. Gas.